babu salis dambogal tataɓangal babun shurutu sola ko yewtay ngal en fi sartiyeji julde ɗi. hadis temeɗɗiɗi e tati an ali ibn talq yettama ali ibn talq radiallahu taala anhu wala qala rasulullahi sallallah alih w sallama ne laaɗomaki ida fasa ahadukum si goɗɗo e mon waɗi fos aligo si goɗɗo e mon itti hendu fi solati ka julde falyansarif yo woncito yo accito julde nden wala tawadda yo yaho salligo wali yiɗi sola yo aro fillito julde nden rawahul hamsatu wa sahu ibn hibban ko andi ngollen salligi awa legoy ko jeyaɗum e sartiji julde ɗin si goɗɗo salligake ko yo salligo si o juula sarti ɗum ko jeyaɗum e sartiji julde ɗin. wan aishata radiallahu taala anha anin nabiyi sallallah alih w sallam qala nelaɗo maki la yaqbalu llahu allah jaɓata salata ha eɗin julde fiiliɗo few illa bi himani sowna wondude e tiggare ko andi ngolɗen hino jeeya e sartiji julde debbo fi no julde makko nden jaɓire no jeeya e sartiji sellineɗe julde makko nden o ɓorno jilbabu yottiɗo ha ka leydi o tiggo kadi tiggare tawa hoore makko nden e dande nden e hoƴƴuɗu ndun e fala juɗɗen e newe ɗen e teppe ɗen foppu no suuɗi ha hara ko selli ko yaltiti e makko o ko yeeso ngo hay ngol so suumigo no laaɓa so suumaligo ngo woni e kene hara e ella ala kono noon ko andi ngolen ko ɓe o tigga o suuma ɓandu makko num fof ɗum ko jeeya ɗum e sartiji julde rawal hamsatu illa nasai wa sahahu ibnu husayma wan jabiri radiallahu taala anhu anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qala lahu nelaɗo makani mo in kana thawbu si laati ke concongol waasi an ko yaajugol faltahif bihi koye on tigui taarugol e makko ha o fof o suddo yani fi salati kaka nder julde ni ko fanda walla muslim ino ka muslim fa khalif e bayna tarfayhi koye on tigui lutodir hakkude calɗi maggolo e makko nduya soɓɓundu to nduya soɓɓundu to ɓe mana toujours ko firi ko yo buumu ɓandu makko ndu wa en kana silati kenen concongol daygan ko ɓittugol fatta zirbihi ko yo fiɓugol e makko fiwotangol iwlego e nder julde nden ko yo haddogol o ɓisagol e makko muttafaqun alayhi ko andingol en suddugol ɓandu no suuɗa awra on gorko o debbo ko jeeya ɗum e sarti julde wala huma noɗen ɓe kamɓe ɗiɗo boukhari e muslim min hadise abi hurayra wonde la yusalli ahadukum wata goɗɗo e moɗon juulirde fi thawbil wahidi concol gotol bi mana kulol watangol ñorto e nder julde makko nden laysa ala atike hi hara alaka dande makko minhu immorde concolngol shay'un hayon ta goɗɗo e mon waɗu ɗum bi mana so tawi ko concol gotol yon ti fiɓugol ka dande dow an ka ɗon si o turke ma o ɓantike ma o sujjoyi taw harangol ɓowratagol yana toujours ko andi ngol en suumugol ɓandu ndu surtout awra on ko jeeya ɗum e sartiji julde awalegoy wano ummi salamata radiallahu taala anha annaha no kamɓe saalat nabiya ɓe landike annabaji alah sallah sallama an tusallil mar'ata nde sonnajo juulirta fi dir in ruubu jilbabu wa himarin e tiggare ɓe gaydi isarin ko alday haddagol wudere ley est ce que julde on tigi nin no sella ala ne laaɗo maki kono ko sarti ida kana diɗo si laatike ruubu on saabihan ko yettiɗo ha ka leydi yugatti zuhura qadamayha himo suumi ko feeñi kon e teppe ɗen fi wudere ala ley haray no selli kono noon so tawi woni jilbabu on hino tenti kolɓule ɗen no yaltiti ma hoore teppere nden no yaltiti haray on jilbabu ɗum tun sellata ka juulire teddugal mon yo bandiraɓe an haray ko be waɗa wudere ley haddode nde jooro hoore teppe ɗen ha teppe ɗen muta akhraja abu daud wa sahahul aimma sellinimo hooreɓe ɓen waqfahu darnugol mo wan amir ibn rabi radiallahu taala anhu qala ma kunna min laatike ma annabi wonude annabaji sallallahu alaihi wasallam fi laylatin muslimatin e nder jemma niɓɓutuɗo ñandego e fa askalta alayna jilɓani men alqibla ta qibla min jiiɓi jemma on tawi no niɓɓiti min jiiɓi andude ko ɗo qibla wontiri ka ko ɗo fa sallayna min juuli tu min joopi ko ɗo woni waɓu e qibla on min juuli kono falamma talati shamsu ɓaweeti bimbi nangen fuɗi min tawi idanano jakka yo menen sallayna min fewti min juuli ila gayri l qibla haranaka qibla on say fa nazalat l aya o ɗo aya jippi fa aynama tuwallu gasi kala ka fewtirɗon fa tammano toon wajhullah yeeso allah ngon akhraja tirmidi wa da'afahu ko andi ngolle no jeeya e sartiji julde ɗin fewtugol ka qibla ko yontigi fewtu ka qibla o juula mo tawi ke pas fewti hirnange ma nano ma ñaamo juuli hara julde makko nde jaɓatake kono noon koɗo mo anda ko ɗo duwa fewtede misal o juuli ɗon takame ɓen ari tawi mo julde ɓen yiilore ka nano ma ka ñaamo hara julde makko nden no selli darɗe ɗe o juulunoɗa ɗen no selli ma o juuli o salmini few o andoyi jakana ɗon o duwa fewtede ko andi ngollen e tippude o aya ɗo
haray on tigi fillitota ko julde ten, haray julde makko nden no selli. Si tawi noon on tigi tawi pas haray ɗon julde makko nden no sella. wa abi hurairata radiallahu taala anhu qala qala rasulullah sallama ma bayna al mashriqi wal maghribi, kala ko woni kon hakkunde funnangen e hirnangen wo qibla tun ko qibla ko andi ngol en legoyawa qibla on no yaaji wona be tun tout juste forcé yo en fewto tun e kaaba o fi en wopitiri en liiƴori ñaama ma en wopiti en liiƴori nano aɗa no selli aɗa ɗum nayo addu wenjewil e probléme wil e juulirɗe ɗen ma ɓoylugol saffaji ɗin e nder juulirde nden fi lurdi gokkun ella la e mum. akhraja tirmidhi wa qawwahu ɓe tiiɗini hadis on al-Bukhari. wan amir ibn Rabi'a radiyallahu ta'ala anhu qala o wi ra'aytu mi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli ɓe juula ala rahilati ka hoore mbaɗɗateri maɓɓe hayto tawajjat bi, kala kandi fewtiri ɓe fewtira ɗon suwa ko qibla fotina qibla. muttafaqun alayhi. zada al-Bukhari kono noon attention Bukhari ɓeydi yumi u nelaɗo ino eɓɓa birasi ho sala maɓɓe on bi mana sujudu on e ruku on ɗum ɗon ɓe eɓɓa en par ce que ari ɓe waɗɗi hiɓe yawde kono noon walam yakun ɓe laataki yasnahu hiɓe huwa ɗum fil maktuba ka julde farilla dey mi mana ko si ɓe nder voyage ɓe juuli farilla on ha ɓe gayni kamɓele ɗon andi ɓe ruƴƴayno ɗiɗi ma nayi ɓaawo waɓutu on si tawi ko duwaɗo ruƴƴanede ɓaawo mum kamɓe ɓe laatinoke ɗon awalegoy ɓe waɗɗotono ka puccu naafila ko ɓe naafata kon ɓe naafa ɗon ko andi ngol en siko julde naafila ko en voyageur ɓe no selli ka juulen ka nder oto sujudu on e ruku on ta ko en eɓɓiri hoore nden foti oto on heno fewtiri fu nange wali abi dauda no ka abi dauda min hadis anas hadis ƴettaɗo e anas wa kana ne laaɗo laatike ida safara si ɓe voyage sude fa arada ɓe falama ani e to tawwa ande ɓe juulata naafila no ɓe warrata fiita ɓe tongo ɓe darnay toon ngelawba maɓɓe mban istaqbala ɓe fewtina binaqati ngelawba maɓɓe mban alqibla ka qibla fa kabbara ɓe kabbira hande kadi si ɓe habbiri ɓe demara summa solla refti ɓe juula hande kadi hara puccu ngu hino yawde hayto kana kala ka laatori wajjaha ngu fewtiri hayto kana wajjaha kala ka laati hino fewtiri rekabuhu mbaɗɗateri maɓɓe ni ko andi ngol en naafila hino selli ka warreno wasnadu hasanun tugorde nden no selli no laba farilla on waɗatake noon si wona hara ko ganto hara en dogay woni ayɓe ma hara en raɗo toni ayɓe e ko nandita tawi ɗum ɗon kadi no wadde hara hay ka farilla kadi no selli. wa nabi saydin al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya wonde annabajo sallallahu alaihi wasallam qala ɓe maaki al ardu leydi ndi kullu hande fof masjidun ko ndi juulirde illa al maqbarata si wona ka berɗe wal hammama e ka hurgo ko andingol en ka berɗe juuletake ka hurgo juulatake rawahu Tirmidhi wala hu illa ko hadis on no mari ella kono hadis on no selli. wa an ibn Umar ƴettama Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulullah wonde nela sallallahu alaihi wasallam nahaɓe haɗi an yusalli nde juulete fi sabu imawatina nokkeli jeeɗiɗi jentoɗen ɗi moƴƴa kanji nokkeli jeeɗiɗi ɗi nelaɗo haɗi juulegol e mum ɗin ɗiɗo juulatake si wona hara ko ganto molanago fil masbalati ka poubel ka tuuni ndin hibbeteɗon on andi beebe no ton soofe no ton ko ñooli jiibi no ton ko maayi harmi no ton wal majji zarate e ka buusiri ɗon andi ɗon kadi jaañe no ton ƴiiƴan no ton ndiyan no ton piiji ɗi fof no ɗon wal magbarate e ka berɗe wa qaari ati tariqe e ka tumbere laawol wa fil hammam e ka nder hurgo wa fi ma'atunil ibli e ka dingira ngelooɗi ɗin ɗon kadi jaañe no ton soñce no ton wa fawqa zahri baytillah e ka hoore suudu kaaba mi mana ƴawgol ka hoore daalwal suudu kaaba dow juula wona juulirde nden ɓoyi fof fanda ko kaaba on ɗum suudu ndu yi'o ton ka hakkunde wangetendu taaretendu ndun ƴawgol ka hoore daalwal ɗon juula ɗi nokkeli ɗo jeeɗiɗi ne laaɗo Allah hino haɗi wonde ɗiɗo juuletake rawahu Tirmidhi wa da'afahu haray ko en mandi to ɗi nokkeli. wan abi marsadi al-Ghanawi radiyallahu ta'ala anhu qala ma ki sami'tu min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi maka la tusallu ila al-qubur wa tan juulu ka gaburuji de no firire wa tan juulu ka gaburuji no firire wa tan fewtu ka gaburuji juulon wala tajlisu alaiha wa tan jooɗo e hoore majji kadi waɗetake rawahu Muslim. wa nabi sayyidin radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha jaa ahadukum si goɗɗo e mon ari al-masjida ka juulirde falyanzur yo ndaaru fa in ra'a so yii fina alayhi no e nder no ka paɗe makko adan tuundi lorra ella aw gadaran adan ella aw gadaran ma tuundi falyamsahu yo fittu ha laaɓa walla yusalli fihi ma yo juulude e majji ko andi ngole hino selli yo ka paɗe juulide koni so tawi paɗe ɗen no laaɓi
on tigi salligi ha moƴƴi ukki koyɗen nder ton paɗe ɗen no laaɓi no selli ka paɗe ɗen juulirde kono noon allahumma feno nelaɗo shar'ini ɗum haron sa juulirde nden ko jaare woni e nder juulirde nden hunde weƴƴitaka li kulli makanin maqal na yanano hadise ɗo minen meɗen waɗi juulirde amen nden karoli nde waɗi tapiji rondoɗa paɗe maɗen wattoɗa naata ton min mi yii e hadise maminani oustaz abdoullahi kala no jangga wonde manna no selli ka goɗɗo juulide e paɗe siɗe laaɓi haray sa natidi e paɗe maɗen ɗon ko gollitirɗa ko o hadise a heɓay lorra e muɗum mi mana ɗum ɗo ko haɓɓuɗo paɗe ko hawjuɗo ko juulo e yaasi ka weƴƴitaka ka ɗumannaka ko woni ko fanda si paɓɓe no laaɓi ara ella ala ko juulidata e majje akhrajahu abu dawud sahahu ibnu khuzaima wan abi hurairata radiallahu taala anhu qala o maki qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki ida wati ahadukum si goɗɗo e moɗon yaaɓi al ada tuundi o yaaɓiri bi khuffay khuffuuje makko ɗen tawile koye hoore majje wonno ko o ta wonno ko o maski o andi o duwa kada ittude ko ɗen haray o duwa juulirde ka jon noon o yaaɓiriɗe soɓe ko honno o warrata fo tahuruhuma haray laɓɓingol ɗengol atturabu ko mbumbuladi bimana koye on tigi foof huffuwal ngal ka mbumbulaydi ha o anda soɓe on iwi few fi mum iwi laaɓi few o yaa o juulida e maggal ellala akhraja abu dawud sahahu ibnu hibban wan muawiyata ƴettama e muawiya bunil hakam radiallahu taala anhu qala o make qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam inna hadihi salah o yinde julde la yasluhu sellata fiya e mere cheyun hay e hunde min kalami nasi immorde haalaji yimɓe ɓe innama huwa tasbihu ande nde julde ko subbu hinango wa takbiri e habbirgol wa qira'atul qur'an e jangol qur'an ko ɗum tun sellata e mere rawa muslim ko ɗum waɗi hay si imamu falji wona yen wi na yen matin ko yen wi subhanallah ko ɗum sellata ka julde ko andingol en no jeeya sartiji sellugol julde nde o andi ko surutu salati wonɗen ka assukutu deƴƴugol hara wowlaaki mimminaki waɗali muufe manje no jeeya sartiji ko sellinta julde nden kon wan zayd ibn arqam qala o maaki in siko woni e kunnamen laatike lanata kallam wallahi hari meɗen yewtayno fi salati ka julde ala ahadi rasulillah jaman ne laaɗo kono ɗum ɗo ko law mi mana ka fuɗɗode islam tawi julde no haɓa fardede tun o men laatike meɗen yewtayno ka nder julde yukallimu ahadana sahibahu bi hajati goɗɗo e amen heno yewtayno ɗimmojo mum haaju makko goɗɗo arayno branche o ka sa fawol tawi woni o hewtide julde oyna ene ko darɗe kaka darde ɗimmere wonɗo gaygat annere hatta oɗa jaabo hay goɗɗo laatinoke e nder julde nde no landotono misal ene e kaka darde ɗimmere wonɗo gayga aranere ta ɗum bonnata julde nden hari noon oya jaabo mayna bon a sen salminiɗo miɗo faala yiide nan ko raɓɓiɗi kon goɗɗo hino yewtayno ɗimmojo mum haaju mum e nder julde hatta nazalat ha jippi noon o aya ɗo ka suratu baqara hafizu ala salawati wassalati lwusta wa qumu lillahi qanitina rene e julɗe ɗen fop rene e julde hakkundere nden darano ɗon allah hara ko yankinaniɓe mo ila kaw aya ɗo jippi fa umirnamen yamira bisukuti deƴƴugol wa nuhinamen haɗa anil kalami haala muttafaqun alayhi wa lafsu li muslim ko andingol en haala wolugol ka nder julde sellata hande kadi mo tewi ke pas woli ka julde mo ara julde nden boni wonati wana abi hurairata radiallahu taala anu qala qala rasulullah sallama attasbihu subbu hina gongol si imamu falji lirijal konande worɓe koye ɓe wi subhanallahi namatingol ñanon ko subbu hinagol wa tasfiqu e kellugol linni say ko sonnaɓe wodani si imamu falji sonnaɓe ɗon andi kamɓe a hito maɓɓe gon ko awra na ɓe wi subhanallahi pooɗay e imamu on hawnaki awa iblisa ɓiso e kun hito hun ɗon so winsina imamu ɗon waɗa faale sonnajo on e makko donc sonnaɓen kamɓe siko imamu on ko kamɓe tu woni julnude gorko tawaka si tawi woni ɓe falji ma worɓe ɓen fof hino welsidi andali faljama sonnajo on kanko ko yo kellu kellugol makko ngol kadi wona kellirgol reedu newe ɗen ko ɓaawo newe ɗen woni ko tappindirta par ce que so kelliri reedu newe ɗen kadi won tawi won musique kara no weeli muttafaqun alayhi zada muslim ɓeydi fi salati kaka nder julde wonɗen yewde fi mum ɗo wan mutrafi bun abdillah bun shukhayr an abihi qala o wi ra'aytu mi yi'i rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ɓe juula wa fi sadrihi tawino ka nder ɓernde maɓɓe azizun fatango ka azizil marjali wono fayande fatirta minal buka immorde e gonɗi ale goy womi yi'i nelaɗo no juula hiɓe wullude hiɓe fesude ɓernde nden ko ɓe woni fesude kon giwu giwta ka nder ɓernde ton
hito mungo hino wawa sifani no fatude ko andingol en yurmeteɗo si hino juulude o nangodiri e ayaje lette misal ko yurmete o wulla o lisa ɗon ko andingol en konko o wullata e konko lisata bonnata julde nden akhrajal khamsa illa ibnu maja wa sahahu ibnu hibban wan ali ƴettama ali radiallahu taala qala kana li latanikala min rasulillahi modene laaɗo allah on madhalani natirɗe ɗiɗi mi mana sa'iji ɗiɗi alegoy ne laaɗo no yananilan ɗim natataka suudu maɓɓe fa kuntu mi laati noon ida ataytu simi ari ne laaɗo mi tawi ɓe o kamɓe salli ɓe juula tanahana haali ɓe matinanaylan fiyo mi andu hiɓe juulude mi yilto ma mi anda simi habboto rawon nasai ibn maja ko andingol en sa salminila ma a noddila miɗo julde no silli kamin no fiya andu miɗo julde na mi wi subhanallahi de ɓana goɗɗo falji no selli kamin no mi matina hara ella ala e mum wani ibnu umar radiallahu taala anhuma e ƴettama abdoullah ibnu umar yo allah wele ɓe kamɓe ɗiɗo ɗala o maki ɓultumi innani li bilal kayfa ra'ayta annabiya hihi noon kono yiruɗa annabaji allah sallah sallam yaruddu alayhim himo rutta yimɓe ɓen salminago hina yusallimuna alayhi sanga ɓe salmintama wawa yusalli haraymo julde est ce que o wi ay woni wa aleykum salam ka o jabotako ɓe ka ko honno yiruɗa ko raɓɓiɗi kon ko abdoullah ibn umar woni ko landi bilal ɗala bilal maki yaqulu hakada ko ni o waɗata o andi noon toujours wiɗen ko audio wonɗen wona vidéo sakko nara on yiyay la budda fen sutugol yaqulu nelaɗo waɗay hakada wano ni ɓe warrata ko woni on hakada wowa basa to nelaɗo fontayno ka fawnewre maɓɓe nden akhrajahu abu dawud at-tirmidhi wa sahahu si tawi a hiwrikelan a wilan assalamu aleykum miɗo julde komi fontu newre an nden mi fewtina e ma wa waɗowo goɗɗo baayi misal kono noon ko alda haylugol jungo komi fontu tun newre an nden mi fewtinira e ma haray ɗon ko firi mi wi'ima wa aleykum salam ko andingollen no selli ka goɗɗo hiwrete har mo juulude jaka ɗiɗi ko andingol en sa hiwrikelan miɗo julde nayi mi wi wa aleykum salam andingol en tati simi fonti jungo ngon mi fewtini reedu newre nden e ma haray no firi ɗon mi jaabikema haray angal jaabagol ruttugol goɗɗo salminago bakkatu koni tan kon haray iwi e hoore am wana ɓe gatata radiallahu taala anu qala o maki kana latike rasulullah nelaɗo no sallah sallam yusalli ɓe juulayno wo wara kamɓe haamilu hiɓe rondi hiɓe wuundi amamata binti zainab hara ɓe wuundi kunji wuntanira hum maɓɓe ɗo ɓiɗɗo maɓɓe feyta sajada si ɓe sujji waɗa ha ɓe wallina bobo hum kum o eda gama si ɓe immade kadi hamala ha ɓe wuundo kum ɓe immoday muttafaqun alayhi wali muslim no kam muslim wo wuri de sa nelaɗo no waɗayno ɗum harana e julɗe nafila wo waya ummunnasa haray ɓe almade yimɓe ɓen fil masjidi ka juulide ara ɓe ka mihrab ko andingol en no selli ka goɗɗo wuundo bobo hum juulida e mum surtout ɓeyɓe bobo on wulla ɓe jooɗo ɗon ɓe daro e continue e julgol bobo hum ko wulla soñjo a tampere e sattende alaka islam an ɓe ɗon si bobo on wulli hiɗa wawi ƴettude bobo sekkoda e mum juulida e mum ɗum ko goho ɗin menngel jaga ko andingol en min kadi no selli kami wuundo bobo hum mi almo on kono attention wona yen dallinor o hadis min abdoullahi kala fi ɗon waɗilan imam min kadi mi ƴetta ɓikkun ankun mi sekko ko mi yadan feƴƴida e makkun kami hirabu goho min e nelaɗo namin gotum nelaɗo kamɓe iblisa wawataɓe seytane wawataɓe min noon miɗo wawa ƴettude kum bobo mi sekko kun e nder komin juulata kun kun inna baba mi innana mi noto mi yejjitaka ka nder julde mi boni ɗum ko goho ɗin menngel kamɓe ɓe wawno portosude ɓikkun kum ɓikkun kum ɓe wuundi ɗon si kun lewni ma kun resike ma kum bolci hewtata no ɓe hewtata conci maɓɓe ɗi no porte sa ha moƴƴi donc ko yen andu mo waɗi ɗum haray bonnata julde makko nden kono nayo goɗɗo emen naatu kadi e waɗugol ɗum on faamilan ka wana ɓe hurayrata radiallahu taala anu qala rasulullah sallah sallam nelaɗo maki uqtulul aswadayn ware ɓaleji ɗin ɗiɗi fi salati hay ka nder julde ko woni ɗin ɗiɗi alhayyata wal aqraba ko mboddi e yaare kala ka julɗum yi ɗiɗo ɗiɗi ko yo war ko andingol en sa yi mboddi ma a yii yaare ko turotoɗa hocca hayre ma leggal ma ƴetta paɗal kon takko ma luppoɗa yaare nde ma mboddi ndi handi maya a waɗi harakaji seeɗa aɗi gollel kono ko andingol en ɗum ɗo bonnata julde nde madama koko duwa warede warɗa ɗon kono noon ko charti koye taw e nder ko on tigui warata kon o wowlali hino ndi yaariga hino nde ɗo si on tigui waɗi ɗin haalaji ɗo ara julde nden boni hara kadi on tigui huccali qibla o
hay so tawi woni on tigi déplacé ke dogi martirire kili arti ɓawo ma avanci yaari yeeso ma yaari nano ma yaari ñaamu yo taw tun hara o huccali qibla o kala mufe ma hoy ko watta ɗon si ɗuuɗali feƴƴiti haray ella ala bonnata julde makko ne akhrijahul arba